Boom. Watukufu wa Komor ezamando njohanzani jonji yao ya partage video yangu yinu nombe Mwenyezi Mungu message yangu yinu message yangu yinu waswili harumo mjishesiwa itukufu shamwali message yangu yinu wa mwali onti pia waelewe message yangu yinu haini Mkomor ulona hika Mwenyezi Mungu yarnike imani Mwenyezi Mungu yahifadhi nchi ya Komor Mwenyezi Mungu yahifadhi nchi ya mwali Mwanza Rabbal Alamin. Wa alaykum assalam Fatima ma mère. Mbalbala wanjia actuellement. Hamakali mamai amambo Mwenyezi Mungu. Harmaze video niko ufanya zonti pia. Ye video inu nike pause, nike tranquille. Haukaya ngabo fitna. Ikao lizunguliao. Hambalbala na polomik ya makalima madziro ya ambishi hao ili wafanyishihe mbwana ili wafanyishihe mabaya ya kisiwa na isiwa izamado Mwenyezi Mungu narupwene shara ni wanadamu wapeo ni wanadamu ikao wabidi wapanse kangwa rongo wao shakwa tufikiri ekangwa toa makalima ya hao sijawa nunrongo we alaikum salamu flera hadzin la mwana mgaziji mwana Mkomor nirongolea ho ekatulongwa makalima ya shubinadamu ya utulongolea ekomori kamil tulongolea sheswa shangaziji ekatulongwa makalima tswake binadamu yaboti julongolia mimi roho yangu yanshinda watukufu wa Komor ezamado lane jakatani sotekeleze makalima hangu ngamtsaho sama ho jimlifu wa ho wa Komor onti pia nombe Mwenyezi Mungu mpartage direct yangu yinu ekaitso katulongwa nerme makalimano gamtsao sama haukaya wotuvenza hangu hauka shetani gena pouvoir yaanza tabishi haina shumbe shilo duniani badi Mwenyezi Mungu yatsohanza message yangu yinu sikanzani vi harma sheswa shitukufu shamwali shahishe shesiwa shitukufu shamwali ha message ikaonge circuleo ya mgazija ya ifanya na nzona benro wanadamu na nzunjo na warongozi wa nusu ya haukabanu mruju wa ukoza na rongozi ndo na hii shamduka tula mbalbala ya mbao fitna wakati kao actuellement harumaze tambu ne souffrance zungawe Komori shanga sarma fazi ya mkoba zima ngasarma fazi ya furaha ngasarma fazi ya ufereshiana ngasarma fazi ya dua ikao ye fazi yo kaisarma fazi ya politique au kanga joka politique ya Komor ce sont des gens fantômes wanzoa jaze mabosho kaitina de daula ilu yabo kaitina ndo wakaya kaitina de wanu wanzoaje wa alaykum salam souvenir Said wa alaykum salam mama Fahim wa alaykum salam hanyote pia shele kanja vyaze salam sha rangu ya gouvernement ilu yabo rangu owakaya rangu wanu wanzoaje rangu wanu pia ma politiciens ce sont des voyous qui viennent enrichir leur poche. Yabumala ni kaudo la wasuli.
unti wakati wa politique. On n'a pas besoin de vos politiques bidons. À occasion politique zahanyu. Ho jimdu fahima politicien. Oui mon frère Jacques. Gamanzu intérêt personnel. Harmezi siwa zine za Komoro. Shei siwa shanza respect. De shei siwa shamwali. Isho de shei siwa shanza respect. Namaste. Na nyanzo. Wako ujua njema. Warendwa. Mrumu mwali wa mreda njema yo urekonese. Yeti sawa na mgazija. Mrumu mwali yo hu accueil. Et accueil ya mwali. Yeti li accueil ya mgazija. Uhende mwali wa ure sante. Yeheli warengo. Hauko wanede mwoti pia. Uwajaza hatu. Hauka mimjaza hangu hende mwali. Haruma traitement. Voyende mwali. Ye accueil ya rengo mwali. Dieu inoubliable que Djadjo paro jodi wazi yode helo hawa mwali hauka harme maswayo mane Mwenyezi Mungu havi hasharafa mwali shitso harme masiwa mararu ya Komoro desenya nzone mahaba ni amour ya hawa mwali kwa na paro jonjarma haruma polomiki buangazija nusu ya huangazija wanzu watu mbalbala e message na kaza ndwenda hode mwanadamu Ikao Ledina Ibrahim Kaiva. Moi je le connais. Yekeze paroli zila zahe. Gamumlaumu. Eka Holanda ye. Yeka Holanda ye gamumlaumu. Haukaya. Eka ngabo zisiwa za merite. Watretewa. Yabonda siwangazija. Shamali kwa jamerite insulte. Mwali kwa jamerite makalima mai. Hauka wadu wanadamu watsuhia na mbalbala. Hauka ye mwali. Ye objectifu ya mando. Do mkobwa zima. Do unanya. Do partage. Mtazangu hende mwali. Mchakana fami mwali. Na miga mifaransa. Harengwa. Hauka haundu fami. Haakeyelo. Hauka haundu fami. Hahansiwa daoni, hakauliswa kaunisiwa. Yode helo huwa Komoroti pia ujimbifu hao. Ikawende mwali wa urengwa shimaste na mahaba na nyanzo. Difference yanga zijana nzuani. Kabonyu wanzo mkensi. Ye mhuwangu. Ikaw Ibrahim Kaiva. Num respecte. Sha zintabisha eka Holanda we. Gamrudi nuhambi. Eka izokweli. Ye makalima waya babala Holanda we. Hupama haukaya wauni para. Wauni ka conseil. Turamu yenzilo yabo. Yauma dictatori yenzilo yabo. Wawanadamu wapeu. Turamu lojokaya kikiwaho. Uwedemera. Shabadangemera. Shangwarendao na hii. Badangemera. Gwa wapre wapuse mvinyo ihuzo Komori. Raha. Turamu ye gouvernement azalio yombi. Utini waze ka uni corrige plusieurs fois. Manama mwangu. Ikao ye ka Holanda we nga mrepete. Ye kema kalima Holanda we. Ye ka itsoka Holanda we hupama ha. Haukaya wa unipara. Ni mwenashe waho. Huni corrige. Huatake gouvernement. Huambe gouvernement wande sauna hii. Wauni para, huni corrigeant privé, watake kiki, wamba kiki ngondo na hii, wamba yemera ngendo na hii, wamba zelangonga bo udhulumifu, wamba ngabo dictature. Ele wauni para mimanyanyo huneleza makalima mimwanashewa. Kwa hundo maswa uheye udeye, isi wa shakamili, hadzina la huangazija. Gamsa hosama hokaya njaju hanza, si hufanya message vocal mbili wekasi. Kujasi tunda kujazangalia. Sha eka Holanda webo Ibrahim Kaiva. Hupamwa ha. Haukaya wede mwenye unipara unikorije. Wede mwenye unika conseil. Waurudi hunambia ukaya turamu. Vanuwe kiki na kikinga hula mfanya diktature. Nyezi Mungu narupone shari. Nyezi Mungu narupone shari. Wauni para huneleza ukaya ketsubi ni sutene gouvernement zali mikadu wa sutene.
Waunipara uneleza abanu kikiwa ho sevre wa urende njema. Shawo do atungo menye moroni. Waunipara unabiazo. Yele owo goni paro uneleza. Huatake ye gouvernement. Huatake wa hangu mimi. Huonesa ukaya izifanyisha uzoti njema. Na usiku ukauni adresse message. Huunipara ukauneleza ka alihajija ujao. Unipara uneleza ukaya. Valaye mera moroni leze musabaka. Shangu jobuli ya mvinyo. Izo zonsi pia mhuangu. Eka itoka unanda we. Gamrudi nrejesi. Unipara ukauna proche. Ukaya ye gouvernement gwa nada unai. Yalama dictateur. Zerongo gazelo nai. Na balungo joka huja. Mlase message. Za hoji mlifo huangazija. Matakeshe swa shamadi. Uangazija kwa jahuruma. Na mimi tunamu. Haini mgazija ujo ukada korunami. Garitsa hoswama hahele zina. Haukaya. Tilile zina la huangazija. Dele zina la mgazija. Tili huangazija. Dele zina la mgazija. Auke karamba wangazija yabori generalise. Yabori beha au pluriel. Dele zina la woy. Yakaula sema kalima. Auka haka ulongwa shingazija. Yaboye mgazija. Rambe ukaya. Ye mgazija ujowe ya denigre. Isiwa. Umane damu apeu. Ye mzwanu ujowe ya. Hadenigre siwa. Umane damu apeu. Shazila nyuzi wana nanusu. Ya wakutuzi. Wako uheya. Wabasisi. Garanzor jika garanzor fanyeja. Hadzina la huangazija. Hadzina la hu jimlifu huangazija. Rongowe. Njajo shidan resiste kaka nrongowa. Shahadzina la huangazija. Garitsaho sama. Shaisi wa shamadi. Mtirenge fikira hamada zila bazila tinizi fikira za huangazija hujimlifu. Ila hanyo ya mrumzima. Shanga jokar mwezi siwa zanza mahaba. Na nyanzo. Na mastehi. Na mkurwadzima. Na mwelewano. Kabati jamali. Harmashi enzi siwa. Zahia na mastehi. Ikawa urespekte mhuna mtiti. Kabati jamali. Yabunga tsaho sama. Hojimlifu wa huangazija. Randeshe swa shamadi watukufu. Msirenge mruhamandu oha perturbene swa. Mjamjia mkanaheni ya huangazija. Bangari jokaya hula huamba huangazija. Walo l'hôpital El Marouf. Walo ze kliniki prive. Huangazija pia wujamali waja watsahe unono. Huangazija pia wahele mwalionda tsahe unono. Yabo mruhamandu ya kanti ya denigre. Isiwa. Jamali. Ikao wodo wangu wahia na respe. Haruma yemasiwa yomani ya komoro. Yabo gwanzo utembalbala ze famizahatu. Zito na nchida. Zito ushinda. Ili watene mwali. Wallahi mwali ngwajo wa accueil. Mwali ngwajo wa accueil. Ngwajo accueil ze famizahatu. Haukanga zija. Gabo ze kliniki prive. Zija ya imo. Mais zero. Ma docteur watsona hata marongo zao. Waula wabo pia wende mwali wende wangaliwa. Wajazao avec joie. Il a des accueils. Yabo njonza chez soi chamwali. Manama ifta honga yabo etor. Rijonza chez soi chamwali. Oui. Gamjo kaya. Yesoma. Yaturam. Yoti soma okaya Jesuki. Shangyo important. Nilongowe hezajir. Shangamjo ya ukaya. Iyo nongo ya stahiki ya haju. Sha upando wa hangu. Upando wa hangu. Do uone sa ya ukaya. Mwali kwa tina taradudi na problemu husu. Yesala kanti. Mwali kwa tina problemu ya husu. Équipe nationale. Haukanga jokaya. Odo adali yesala kanti langu de le début jusqu'à maintenant. Kwa tina hata taradudi. Kwa tina hata mba problem. Ye kam zima haheya hagule. Woka jarongolo wa Mali. Ye kam ngazija haheya hagule. Woka jarongolo wa ngazija.
ye kamzuani ha heya hagwele wakajarongolo wanzuani ba mmono kanga bwe mhuwa tumziwa hapa Shamsudini Mafo nsu ya yaba nyarongo wana wanzuani wa mjibu hafuraha haukaya wakaufete na ambiance wa mjibu wa mabia na mleta sinema banyi wana ukaya Barcelona na Reali ye kangwa rao emasporto wa Komoro uka hamabala wala de wazewa hao nwa baba hao duwa rao mpira wa ujibi wa hata lewo ye Komori ngerao ido hamba ukayari si Komori ila ngazija wawa na wanzuani duwa wakorishi yaboleo ekanga mwana mumali ya heya makalima wakajarongolo wa mwali ekanga mwana mzuani ya heya rongwa makalima wakajarongolo wa nzuani ekanga mwana mgazija ya rongwa makalima mai wakajarongolo wa ngazija na rikera viba nyinyi nkanywa rumadu haziwa maha mlo jikorishi kanga mlongo wao s'il vous plaît Kanywandu maduhazi kamtsu pense kaga mlugo makalima ngezirabe omdu transmettre message osonimwa isi wa shakamili ngula pone shari eba banu zinu hitima eba banu zinde zedu warazisoma ze hitima eba banu zinde ze amini razila eba banu zinde ze janaza razijusa eba nukabatsi hata mwanadamu mimi tiramu ni aminiyo harmu wanadamu oti pia walu harmu rezo sosio wagole ongami parmi ne majene ni watoto ikaudu walu ya hapo no wenji wangu maduhazi walu wako urongoa shibatani ukwa panse makalima ya hao ukwa panse heli ya ulanse mo mimi njoju wanabaga nkumtsovada bushamzaza wangu wa jofa Chris wakati kao hanikamale zinrogo makalima shubinadamu ngamjo ni kore jebari ngamlongo haku shaka mnopa jenda tamuishie kalima la hangu lijenai litweze mruada buni mwana msheni mwana mme epuel jokanza rumabie ni s'il vous plaît na mreti urongole ngazi jabo makaliboshi ngazi jake jamrumani nzuani ke jamrumani mwali ke jamrumani yala makalima hinga manada mwamuka ya ngokozo bangabo dictature manada mwamuka ngokozo be mafundo walo Komori wa manipule wa ni gouvernement manada mwamuka ya ngokozo ba yemera moroni kiki hau ya ministre de l'intérieur hasa ni rongozi nchi na banungo joka huja tena waje utla fitna ngojo ka ujobe makalima ya utla fitna nyezi mbuna rpwene shara ya bwana da mwanju kwa jofika ola mdu wa he gouvernement na minga mludini mwambien ye ka ola daye Ibrahima Kaiva ya unika conseil ya unabia ya unjie gouvernement ya wamekangwa na daona hii ya wa corriger novumba kiki ya una proche hanika conseil novumba gouvernement ya una proche hanika conseil hauna sasa beza gouvernement enyi duwanada mwikaongani na mahaba neti Nyezimungu naripone shari ya ripone shari da wallah ekardo anzal kensil jifikiri wasi hawasi simara ya wakomor nane gouvernement soti pia on est des responsables ya hezi hundaw yetsi hato haukaya mruka tu pensera hejarongowa shahorongowa kalimabi horongowa insulti wa komante ongwade yao wa komante ongwa insulte o ye mwanede mwetura mu mitsi mwanza kana ukorje makalima namba usaba insulti o imruka da mitsi mwanza kana ukorje makalima namba insulte izo dezerongo ikao ya rabbi si wakomoro tsoshilera elewa ketina sirongo wa ngarongo wao upasheo ketina wakomante o upasheo haini mwanadamu ya njia nai ya rongo wa nai yamba makalima mai kujajibi wa mnike makalima au komanteri ijo mreveiller esprit hau mandishi ya mprevo beturam ulanse makalima wala kaja janro mrubira jao shamjansi au kaya ketina da sirongo wao gaswatso vadabu ketina do komanteo gaswatso vadabu eba no ajuka wu onkozwa nyanyamba da sirongo wao handa nyim komanteo Mwenyezi Mungu nanike musomwema Mwenyezi Mungu naribuezi hikme za akili za Rijihantu kaka solution do insulte solution do pacheo solution do denigranti solution do denigre siwa
Yabo makalma na baba ngojo hunda wanada mwika waheye wandeye. Haukaya seturam. Lui là, je l'aime pas. J'ai pas besoin de ses paroles. C'est ça ce que vous aimez. Zabanu tso shele yorjo kamweda. Zabanu tso shele makabulia. Zabanu tso shele andabuya kabring. Zabanu tso shele mwa jahannama. Haukaka haina mwa shele mwa jahannama. Wallah. Rani mkomante kamjajodea. Rassirongo Karjadjodea. Chaque gens, en tout cas, on est des fantômes, on est des calboches, on s'en bat le cul, je l'aime pas, je l'insulte. Tu rames ou bec Ngwabonongo. Il est vidéo inu. Ngwabonongo, je m'en fous. Aussi, quoi, Jana? Si fanya vidéo, bon, ma soeur, non pas Jacomonos. Ya wone sam namana. Namana ikao. Gasina mwezi. Yazali hani harumo mjiwani simkomori gasina mwezi hao kwa tumjua ngeda huye manage na diseta kwa tujua ngeda wafanya zetabu hithi wanjani banu baunjia ili watsaina mna himna mwana hao huo wedi hato polisi ye polisi wamba fanya ze recherche wafanya recherche na singa jokaya memda hunumanga yekaula mwana mzungu joka haba hatishiwa haukanga joka nisi ngaboze kamera homalani pia wajomba hatisha yekaula de mwana Macron hau de mwana Brigitte hau de mwana Zemmour hau de mwana Chloé wallahi na Mwenyezi Mungu joka haoneha ala seconde wajoka wajua enge na muo haukati na muo yenge ye haukati na singa joka yensi ya Faransa dianike mwana haki yafanye zuyanzao shade mwana timizima shamwana Hamadu ya tsuwonea saspure mwana ya dunge mwana mme saspure mwana ya hiba ya ulwawa saspure mwana ya menyewa ya kilie servo saspure ngerjilambe walo harma tsikao ya pewa ukainutsi ya pewa beke ngerunikawe maisha omjuao na nisi ngwa parawa komoronsi pia gamprofite nzambe Tikaulase message ya wambia wa Komori na mwende ele 23 janvier linu rede lake konyonzima wadzima ihonisi rifanye manifestation harma komisaria yanisi ili hautaze haki za hema na uo rijuo malani kaudu ya liobe komisaria wamba ukai polisi ripara telefonizi mashari lokalizo malani kao derjom parisa jusqu'à maintenant kwa jabamba habari wakomori ngwa parao ihonisi diasporanisi wanruende wake konyonzima wadzima wa manifeste ili lihundo solution ya himna mwana hatumkomori hau kama natiwa mzima mwana tiwa mzima hau kanga joka ukaola mana mzungu joka hatawa vanema haka mara Afrika rane Europe nga ufantom wana habe makalma ukanarike hawinji rendera da izi haki ritsahe namna emna mwana weda leode wa hangu maudude wao o ushaude wa fulani tizamba jana nga watsohi watu kaundeya watu ngo komanto insulte na hizo zile video zangu niko uzifanya iyo video na kahamba ukanarede hawinji na mwana tiwa mzima na mwana Hamaduo ya disparese jusqu'à maintenant wangwatso ujua mzazahe kati tranquili na haini mru ya hunda ikoza shamana haini mzazi ya resante ze douleur za mezishenda za mwana ulombani wokajajo kansi ya siuhe hau kama na tiwa mzima zila se message yo mkomona nausu ti hundu wangu gwande yao Ibanunga mtsogoni nga sura ya shaka mtusante makalima nyambao kanu makalima ikao maudide mwana fulani shati nruande wanatake iya bagajwa kama nsisi wako mweswa na damu hindu ya Rabbi tula mungu rongo hanjer masuje kwa kamtujibwa vous pouvez m'insulter ça va mais si je ne suis qu'un arrêté hawanji honis ranyim lo Marseille ranyim lo Paris ranyim lo Lyon narede la kewadzima rionese da la France ya ukaya on peut pas vous laisser faire il faut qu'on lutte ye manawe rijo malani kaudu ya liyo haukani si Marseille nisi haina banu contrôle nisi haina banu kamera ya bongara moke mahakama ya longu ulaya mahakama batani ye kamzungu dia ulowa nyi wona ukaya ba wa mwanzo parani valungo jomilaba na babile watoto wabele moto bawa hufume direct kwa na parani ya bongazo ya ukaya ye mzungu yo mubani esheki wa Faransa uhima saposa ye mudu ne mjeni wa ulatsa wakati
ya bonana de hawinji anadera himeri luite ile mwana huo hauka le 23 janvier karande wenji harmo komisaria ye faransa gejoudi ngechwa no ye mwana garonzo lijwe haulawa ye ngena muo ye hahiba ye hadungu moto hendezae hauka mwana ulola 18 mois sa faransa wonge na droit yende ihoyanzao ekema para kwa jamu edukero shama na ulola 17 yongo e maparango na droit onde wa mtsa bahata serikali ngo na droit waju izo tsamba tsinduandu anatake wanide ya la twif yabo mimi hojimli fo wangazicha na mkera vi s'il vous plaît bahaini ziri hunda wanti ya hatu rasimara yangasima responsable reda ulangizo responsable parce que ngasina niwe ngweza peu rikanti ki haza hatu lance fitna e haza tutambalbala yende hata mbo mgazicha nguhe ya dewa mwali hatina la wangazija nguna ripwene sharishahani ya ujode ya isi wa wonda iwaeche ya ujode ya mji wonda iwaeche waisha ntabishao wa ya kaude wa mwali ya unika message en privé ya uneleza turam muhishi ya hamango defende azali na azali nge dictateur motsi mushi akawe mdu wa kiki na balema no musaba akawazula moroni Olanda ye izolu izo yanambia mushi ya ukanza udefende Ali Haji na Ali Haji olange korompi yebanu hujango niko message en privé ya unika conseil na ngojo kojuha ude yeshe swa shamani yeka Olanda we yeka Olanda bo Ibrahim Kaiva eka Olanda we tsahasama ha wa Komoro tsahasama hoji ndi fa wa Komoro si wa mali di wa Komoro ntipia haukaka za hujisa gojo ni para uneleze mi mwanasha en privé na balungu chuka hujaude Yesu wa shakamili na bongo jo unabika azali wa peu kikinge wa peu e mahakamanga yomai e mamufti ngwa wa peu ngonelezo mi mwanyanyu en privé finalement gojo hujaude nigre ici wa shakamili uwa pesheo uwa sisomonsi na singara amino kaharmezi siwa zineza Komoro shei siwa shamahaba na nyanzu na respect mwali haukama mali hona mastehi hana ngazicha gamcho zamba mumali ureda njema kana ujake tsado zamba zinjema za shamu ngazicha do kwamba masha Allah c'est de Mali c'est le ngwango c'est de Mali ha vraiment Mali ici wa shema Mali ye klima yonjema abogarambia hadzina la ho wangazicha dadi ekatsirongo wanai yabonja rongolo wangazicha haukami mitimwa urongolo wangazicha shanga mambo bwe hanyo hangu ilona besoin yambe kaksida koru ne makalima yambishi haye mru ya kautsoza Mali ada ekaitsoka wondo ni mvumbua we manama wo wonda yeze message zile gamrudini mabye kaksida koru swangazicha walangana mbio mwaluka ngatsa hosama hele zina la huangazicha rimabenu kaya wa mdeani tudu wangazicha olamdu ya kana konflia hede na mdu wa hamara isiwa ya uma kalima tsubidi ya ambishihe ya fanishihe nyanyina mdojua ukaya ye pinisio mnyezi mgari nikao harumeti ya hatu yentito basawa yentito evolue inu hasibabu de zeroho za hatu ne zeroho za hedaula mtije mdola umudaula basi so si pia one pareil Aukawango kotsu kaya ngore moza biza azali na wewe kango la sekalima phantom mo la semakalima kalima ya heni kabati mdu ya tabiha ya unautungu jamtume Muhammad na hakarma usubiri funa utsa solution violence kaitsa solution turamu nge violent hunda solution mramene hata ya zie violence ya shanyinyi gamanzom répondre mal par le mal ya hema violent gamanzom ani mdeye mkembalbala kama nzo mkorije rais ulomwi shaka mkorije par la haine Mwenyezi Mungu bimiso roho ya rais neze roho za tusimaraya ngwabona mtoka yabo mdo sufre banyonti pia ngani sawa izo kamja parokansi mafanya upezo wa matsu majangala ya ukaya eze message za hanyu neze telefoni za hanyu neze direct za hanyu izo neze lejezeo yensi akomoli dingoni au kanyoti pia Mduka de jibu mal par le mal. Faut pas répondre au mal par le mal. Prophète d'Arabie, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
izo pia hatabishiwa, haulwawa, haremabwe, haredwa kufuru, na toujours kama king. Haba ya Rabbi, warensi la'allaka, ngwajuhenda hata wazai wana maisila mutsuwangamize. Utsiwangamize bo Mwenyezi Mungu. Waniuwa se vrenga mlaodamu. Waniuwa se vrenga msufuri. Waniuwa mitikoza mi Rasulullah. Shawarensi la'allaka ngwajuzaya. Ya imaniyo ketino wa Komori. Haukaizo mtume ya kauzienshi, izo nizo za kaubidisi wa Komori rizienshi, rizidunge. Sha mtume hakana imani haulwawa, hatabishiwa, hareda zembi za dunia. Alhamdulillah ya Rabbi. Waswami bala'allaka ngwajuka wanadamu wema. Waswami bala'allaka ngwajuza ya wana wajuka maisilamu. Enyinyi wa Komori nyi kamji kamrujwa urendo anayi. Hasubiria hata hasolisyo. Hata ili wapanani hasolisyo. Sheza hanyu, wei diktatori, yabo mimi nga mtsogo mwesulte, ni mpuwe, ni mnike madzina ba Mwenyezi Mungu ha. Kwani wenge diktatori harmwezi. Shawa yuanzoenda renge plasi, wenge piru hanae. Wayanzoenda renge plasi, nge wapiu hanae. Wakati la Mwenyezi Mungu gwambo yinu, population ya stahikira isimwi, bande population gwa wai. Na nuwa hetizera isiwai, wadotimbia nambi. Ya Latif, hewe. Kari kana hikma. Kari shilo mwiswa mwanadamu. Kari fikiri hojoka hueda. Retirange dunia inu rirande kainu dunia joka ubakidahara. Wakairi kairi wabe dunia dingu. O wakairi kairi kwa wati. O wakairi kairi ya mitume Mwenyezi Mungu hawatamani. Wakairi kairi o wanawahe mitume Mwenyezi Mungu hawatamani. Mmono kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wanahe hawadzihipi ya sofu Fatuma dia kaudziha mtume. Yamba mtume gajajuha ya Rabbi hatso wanaha gunamu hata nsu ya mwiso. Na Mwenyezi Mungu hawatamani. Wewe mkomorodo joka ubaki. Karendana njema Mwenyezi Mungu ajoli banjema. Kareshelisi sana njema Mwenyezi Mungu ajoli banjema. Risijam jihati kasi wanadamu maensula. Sidu wanadamu ani wajewili. Sidu wanadamu mapulivusheo. Sidu wanadamu la zuari de hewe. Gamjono fasiri ze hadithi mo fasiri ze aya ha insulti kamturi ya Mwenyezi Mungu ya ukaya zini mtume kajazifanya. Ye mamufti ngo Komori ngo fasirio kwa tuluite kwa tubanzi ugamo babansi sikatuyele wa ukaya. Ezembizi jure iho Komori. Ne diktatul jure Komori. Ye mamufti wa bazi hanyo. Ne mafundo bazi hanyo. Gajoka wala doa joka utwande wabuwe le gobela mro ni wanjie. Wakati kawa nanziro wande verite. Sa verite yohamba avec le respect. Verite kaido hamba haujewili. Verite kaido hamba hautabesamu. Verite kaido hamba hamalezi mai. Verite yohamba avec la sagesse. Des paroles vraiment magiques. Tu rames. Ohamba ze message zaho. E makalima yaho yo ujangro. Shawewe na mahiyo. Yohamba conseil. Unike turamu ya elewe. Sasa pure ke turamu gena bumba. E comportement ya hedi helini. Yena jazba. Shakena utsunga ukaya. Vua mambia ya tushida ya bunguzane kiyo. Kuna mumbele aduha. Ujijua mumbele do ya Rabbi. Se ujibuwa ni makalima ya hema na woi. Shafanya namna atake msubirifu. Izo nizaripuzi za ya Latif. Wakomora. Naranzane ribenzane. Rike konyo nzima. Hani mrea juheli ya urongo wa ichosi makalima maji. Zinu gamjohunga wanadamu wanienga wanremao. Yekatsamba azali asumani. Gwajohanza na begozibi. Ekanjaba azali asumani. Yabokwa na uparojo na ukaya bonga memwema ya Latif. Yepiniswe ihundo masuwa ya Komora. Ranguyere maranya. Nedhoma na rulonae. We Mwenyezi Mungu diarinikae. Raili wasi hawasi. Katsu hanzana. Katsu ambila nakoli. Sharji hansi juma upula na sheo. Rihansi juma uteza na shere. Rihansi ya ukaya. O muhimu do udeya. Daho gamjohunga JM zinji. O muhimu do upuwa sheo. Bangamjohunga JM zinji. Garmabeni ya ukaya. Naririe ba. Onti unde dunia ya mwisu. Haini mdu na jua izu yambao. Ya johwenda ni kwesho shahe hopado mwono men. Na ike do aranzao, noalile mao, garjohambe realite ne verite. Na ike,
duariengao hauka ngabo mru ujwa ono we mru kadha handisopua raija shima kalima osambaleku uoramlewa Mwenyezi Mungu Jabbar ri amino ukaya wede mwinyi utukufu yede mwinyi bahati yede mwinyi uruzukia shatsi mwanadamu kabati mwanadamu ulisomrumbahi ya ulisomrumbahi Mungu ya hunika wa umri nezemvu na jitihadi Mwenyezi Mungu Jalal izo njo kwanza nabi wa Komora na rimezure ze paroli za hapa na rudoshe la ukaya ya dunia inu ngejo uhisa na rudoshe la ukaya sisi ngarjo ulawa o wanawaji no wanawa hijangwa jo ulawa ritsi hetsi malamafu na makali mamai na komatarimbi na video za kutsova dabu na bwana hanyotsi pia ngwa jo jamwelezo inu wadona kawe mbaba hangu wadorongowa ritsi malamafu maudo mwanao ya doisha kambabaho akaudopuwa na upasheo ritsi malamafu ya mwanao maudo jojaishie ya message de haine ya ude ya omji wa mwali ya uwadenigre ya wanikaswi fami mwanao ya jomba mbaba hangu wakamsova dabu ya Latif zinugo johunga wanadamu waniengao sura yangu wajoja direct wande kwa na ulinde waishezo naba ukaka mabonje maunga mabombi shangu wajoja wadisoni pua haukuwa nadamu wakoude ya owinji wakouni de amituramu bahari nsimru wa daula haki sina uparojo kamru wa daula haki ya nrabo wala sina uparojo sutene guvernema ya nrabo hauka izo janibu ikawa wajihati hautsova dabu na upulivu sheo na upua sheo na utula nazenguo yekeda ulangwanda okweli ye gouvernement za ngwamba okweli joka yentsiba sawa ya bolambo pia keda ulangwamba onrabo yekeda ula hakingwarambia okweli joka wa waswili na ngwatsongo pula nation na utula nazenguo ya bohaini mkomorulo na hikma nguramboka ya zejani buzombili ce sont déjà fantômes ce sont des calboches watsouri fikiria haukaya azalingi baladene gouvernement hafanya manda ya 7 ans hareje déjà sa piku manda ya 6 ans iyo 13 ans ngwanzia bakata 2024 je sais pas si de 17 ans ou quoi hata 2030 yabo Mungu wa hewa eche katina hata yafanya harumwezi haukaya wakomori kwa tina bezu ya pari wakomori kwa tina bezu ya mwenje izozo ukaya iyo devari wakomori wanzo wale wajuhe wangaliwa la pitali wasome yede maendeleo yanti shamono ukange yabo jusqu'à maintenant katsujuha eza bandu Mwenyezi Mungu atsomnika nikabuli nyinyi wandu mumrema onyo wandu daula haki imana atsomnika nikabuli Mwenyezi Mungu gujuze muoza hanyu Mwenyezi Mungu gujuze fikira mloni zo harmezi fubaza hanyu tsindami ngulamboka ya ununa fiki kabati kweli na nsuwara nsiwa ke harma sufrasi hata laisa alkiyam ulaisa alkiyas izoka mnawe leo sa ujona wandu daula haki gojo labo maudu gojo fanya jau gojo sisaja ya unikomru Mwenyezi Mungu ya unikomru riziki Mwenyezi Mungu azalinge yabo ngururando nayi Mwenyezi Mungu Jabbar do ujo mjibu ya mkorish nyinyi ngani yabo gamgama azali Mwenyezi Mungu guoneze ni azanyu ni azali kaya vous êtes pareil que des intérêts personnels izobona hamba wangada ula haki ngojo nesulte izobona hamba wangada gouvernement ngojo nesulte shoka na wona ukweli ya pourquoi Yedaula haki soushila ya wasuli jusqu'à maintenant walo harma ugwele walo harma ubabufu parce que ngwa wanrabo kwa tsuwanilia haukweli pourquoi ye gouvernement ilo yabo jusqu'à maintenant watoshila wana Suisse shawalo juma ulidhulumu haukaya wabala nrabo de mabosho ya hao pourquoi ye mara ya wakomori walo komori watsoujua haukaya mara ya wakomori kwa japaro lewa daula mara ya wakomori kwa jajo hufaa wende wasoma bareni na waka wajahia la kafu komori mara ya wakomori kwa jajo hufaa wende watowe azali na waka wajahia edmedikali komori mara ya wakomori kwa jajo hufaa hasibabu wandu wa siasa Mwenyezi Mungu wambia ukaya mara ya na msokansi mtabi kaga mtabi hao mle hauko wajaza hatu walilele Firauna hafanya maha minji haukaya ulahaba ana rabbukumul ala midem formahi rabbal alamin njajo subuti nabi azali haba ana rabbukumul ala haukaya zodi nyinyi mko hanza de zembi
azali il fait se culver parce que garme pouvoir ngujondo kaide mfaume shanga bomhula hanaye Firauna habeshe wando habeshe wa Musa habeshe Saidina Musa hende hakawana denaye hakawenda ta sur place yomfanyia parole à parole yomone sa main en juza est-ce que nyinyo ndo de ulahaki badaga mambo azalinge Firauna mais juza ndo mone sawa kamsone sa main en juza ganyo ndo pula na showani hawani msudone ga Firauna mufanisa ba Firauna Musa hende haka sur place nyinyi ngamanao gagner à la distance vous passez pas même pas zamani kanyi ganyi waziro zamani mtu ujele okaya yemana mnyezi ngwatsoni katawfik de zero za tuswa Komoro d'abord beliena hanrabo azali il est là il est riche il prend tout notre argent il met dans sa poche et dans son ventre il va mourir et makatika do mnyezi ngajoka hanza e wakati mnyezi ngajomtamani yodo usiku ya jokenda oni adhabu ya Mwenyezi Mungu wakatikao harengeze mali za hewa Komoro hakaujimilikisha yo hila hadua za ukaze mali zongizo zinji yengu joransi ya dunia yodo usiku ya jokupa sapinisio azali asumani nyinyi mumrema wajumba hanyu ni wababa hanyu wakama ministre wajumba hanyu ni wababa hanyu wakama directeur wajumba hanyu ni wababa hanyu wakama rais ishomona oka mtufikirianti kamtsu hanzanti mjomba wangu kati ministre na wala ka ministre mjomba wangu gena parti ne parti ya yonko azalinge banu hambaye matu nyoti pia vous êtes pareil watukufu wa Komoro Mwenyezi Mungu narunike biswara yali change madhamana wa peu walo harmonitia Komoro yali change ma politici wa peu walo harmonitia Komoro yali change wanu ambogo anzo da ula haki handrabo yali tole wonti pia ribeshe wanadamu warongo njema wajokana mahaba netia Komoro yode hilimba kuomba dua mlukadwa mba azaliro ha umuhimu ha azalina da umuhimu lawe nijeno na walawe pia walo naze ezifuba moro na walo naze rohombi na watu hanze ntiba sauhe nuanze mabosho ya hao ya jaye Mwenyezi Mungu na watoya rereye wanadamu wa imani insha Allah ketina de gouvernement yo ketina de ma opposition ketina de motipanti pia Mwenyezi Mungu na toleo wanadamu wa balanrabo hauzi ya hesu na kanyo banu umubiani watukufu wa Mali inni uhibbukum fillah gani manzo na sababu ya Mwenyezi Mungu ngamsubuti nambi harumwezi siwa zine wazimane sheiswa mwanyanyasi shamao sheiswa shanza master na mahaba wahundra malezi ikawo woure konese njema ikawo kawajahea mbalbala de sheiswa sha mwali yekanga bo mgazija ya joude ya isi wa wuhamde ya yeweche yatiri hamare swangazija na mziele fitna na rabulahani na mzima kalima ya pewani baka mswato twatete ganyo maduazi wujwa hanyu mbabu haonywa wangu wenji hule haukanga mwambio ni mamangu gena 52 ans wujwa hanyu mbabu hamsamtimizi et 54 et 53 ans 54 ans 55 nga mwedao ya wujwa hanyu mjoni zaya wujwa hanyu na mletse la kanyahan baulisa ça va pas likiwa nada mu massage lisijiro do puwa miji sheo lisijiro do puwa sisi wa sheo hausia à le lever Mwenyezi Mungu na litoweze fikirambi ya litoweze niambi ya rengeze zero za ya rinike musomwema ya jailie ya miracle Mwenyezi Mungu alifanya usiku wa juzi hosomwe salakanti ya jailie salakanti ipepeye da wenji ngwa unao bizarre pour joka ula desina Cameroon garjoka ya salakanti gendo ya redone ma sportor wa Cameroon garjoke salakanti gendo ya redone arbitrage garjoke salakanti gendo ya redone kafu garjoke salakanti gendo ya redone ya Cameroon garjoke salakanti gerao daena population ya kamil
de la radio sino gadjoke salakat gendo ya radio ne pays organisateur ya hekan ya bo haruma 100% gasina 0,5% ya chance na mushiendo 0,5% ya chance ema narlona 0,5 hinri ema narlona 0,5 le cas arbitrage ngwajoka favoriser Cameroun ili Cameroun bandedo organise yaba comme Tanzanie yomoti ye arbitrage ngejoka favoriser Cameroun wakati kao Cameroun inuki punku mbili ye arbitrage ngejoka favoriser Cameroun banda Cameroun yedo organise compétition générale yoshindwa kabula ngejo ulisa e arbitrage ngejoka favoriser Cameroun hema pesa yoka unjia harmwekan raili ya population Cameroun e kaido anza washindwa kwa na wenda harmaze match sha ye muhu Mwenyezi Mungu Jabbar waiche wede manza mvu na sikatina hata tambu gar amino kayo jurwa nilia Mwenyezi Mungu nezenwa za huwa Komoronti pia garjo ule ma Cameroun insha Allah ye population ya hao na ikeinchi ngwarao bo hao ya arbitrage wa soutene ye kafui wa soutene shangar amina ya ukaya ye muhu Mwenyezi Mungu ya rwasulisha wala gerjo henda abo ya arbitrage ngejo ukawafumatso kwa na uonano ye majoro wa Cameroun ngwajoka wafumatso kwa na uonano insha Allah o wakati wajoka urevede wakati match arbitrage uvuzia bo Komori ajonga 2-0 insha Allah narambe amin yodo wakati wajo uvuzia arbitrage ay ibania honda Komori ondoka ya valabwa njia maili e maili wa yatlia de salakant o wakati le match yo hisa do wakati wajo ureveye wadojikomea Habani, on a déjà sifflé, le match est fini, qui a gagné, c'est le Salakant. Wakati yo, Warambokaya, il y a Dieu dedans. 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 Longue vie à vous, les Verts. Et longue vie à toute la population comorienne et la population comorienne. Longue vie, ya haina manam komoru jihundu armadunia mafi, wakati kao abasa, on n'a pas besoin de blabla, on n'a pas besoin de la politique, on a besoin de zeduazahanyu, Mwenyezi Mungu, yariheze haju janyo, bema halara wasuli, kajaparo juona harmaze media, gari juonao, he qualification, ya he salakan. Na abonyeti pia ngamjo ya ukaya, inugizo très important, raneze politique fantôme zahanyu, haukaya, harwalo harma gouvernement, ranyu manzo mwende nyuanzu manzao, mji, Kubiye. Na rihimele Salakanti wali nikasheu. Wali vaza sheu. Wali heza haju. E machi vile rikalife insha Allah. Jeri shere. Rijibiwa. Ateka nihi se renge kupu. E kasa renge kupu. Wakati yo rijibiwa rifereshiane. Gemje mjarma ze politiki zahani. Ça c'est politique fantôme zahani. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de vos politiques. On a besoin ya uji soutane. Baye mkomodulo faransa. E kahajibiwa. Vraiment. Dabo ya hunra sheu harme dunia. Atampaka de yabo. Gamtsa osamaha ikaitsuka message yangu inutsinjia naye hauye katrongo wanaye hauka mishiumbe katrongo wa makalima ikao la plupart ya honja ukanga mjoka onti pia kona utoka kontanami ya Mwenyezi Mungu diani jailia yanika oui Shenda Abdu Gotsogwazane vumbu mbaba ya mjo vumbu wa mheshimiwa Sambi wakaya bolkausaga zarme dunia sha yo kaiti sawa ne Salakanti s'il vous plaît kaiti sa ne Salakanti tilangera is s'il vous plaît mustahi Sambi yemze wa hangu gamtabi honizi mhunrao Mwenyezi Mungu na muhifadhi Mwenyezi Mungu ya mtowe harume tabika ujalonyo insha Allah ya rejewa nane mrumshe shamsi jomdamba kaya Sambi bo yakaya Rika julana harumwe dunia. Gar julani hao harumwe dunia. Hasibabu de Salakan de Komor. Ye Afrika. Watuka urijua ngwari juao. Ye dunia pia tuka urijua ngwari juao. Même le joueur, le meilleur joueur du monde, Messi, Lionel Messi. Harisite harumwe hanywa. Masha Allah. Yabongar joka hasbabu de Salakan. On est bien populaire dans le monde entier. Atampaka de yabo. Kamtsa osama. Mwenyezi Mungu alihifadhi. Yalihifadhi. Likane hikma na umri mle Mwenyezi Mungu amnike biswara
ridonko sana ze message avec le respect bedo wakati Mwenyezi Mungu ajoshidara rwasulishia tahule atampaka da yabo Mwenyezi Mungu najali haina mkomoli rwananza rwa kondrema rwa jondea Mwenyezi Mungu ya wabariki ya jali kwa wanadamu wa udonko sana wa udoshelezi sana atampaka da yabo boom